twerekeze mu ikipe ya Liverpool yamaze gusinyisha uyu musore w'umwataka witwa Hugo Ekitike. Mwanamubonye kabisa, mwamubonye uyu musore witwa Hugo Ekitike yamaze kuhajyana n'abandi muri pre-season. Rero Hugo Ekitike nyuma yuko amaze kwinjira mu ikipe ya Liverpool nk'umwataka avuye mu ikipe ya Eintracht Frankfurt, rero akaba akakanya ikipe ya Liverpool irimo gutegura miliyoni zigera mu 150 zo kuba yagura umusore witwa Alexander Isak. Kuba yakirikiza mu ikipe ya Liverpool birabisobanuye iki? Birabisobanuye yuko ikipe ya Liverpool izaba ifite abataka babiri batatu ushizemo witwa Darwin Nunez ndetse n'abandi basanzwe bakina nka ba False 9, ariko ijari nuko Liverpool biri serious izaba ifite abataka babiri bakina kuri nimero 9. Nubundi wenda nuko aba bakinyi bitwa uyu musore witwa Hugo Ekitike we akaba afite role y'uwitwa Roberto Firmino, ariko ikintu yararusha Roberto Firmino nuko batava mu gihugu kimwe. Cyo ni icyambere. Ikindi nuko uyu musore witwa Hugo Ekitike we akaba ari na muremure gusumba uwitwa Roberto Firmino. Rero bakavuga bati uwitwa Alexander Isak nawe akaba afite role yo kuba yakina ku ruhande rw'ibumoso akina satira. Bakavuga bati uruhande rumwe ni Mo Salah, urundi ni Alexander Isak, bakatakisha Hugo Ekitike. Reka dutegereze turebe ikipe ya Liverpool niba izabasha kuba yazana Alexander Isak. Mwibutsa ko ikipe ya Liverpool yo amafaranga yo kugura abakinyi irayafite kuko imaze sezo zikaba muri enye idashora amafaranga menshi ku isoko ry'abakinyi. Rero aka kanya ikipe ya Liverpool ikaba igiye kuba yagera gute yakishyura rizi cross y'uyu musore witwa Alexander Isak. Ariko ikintu gihari nuko igihe cyose witwa Alexander Isak yaba agaragaje ibimenyetso byo kuba yasohoka ngo ikipe ya Liverpool iraza kuba yaganira n'ikipe ya Newcastle barebe uburyo bagabanya ayo mafaranga by'ubuza akaba yagira gute yagabanuka akaba yagira muri miliyoni 125 z'amapaundi. Rero akanya kariko kose Newcastle ndetse n'ikipe ya Liverpool baraza kuba bakumvikana ku giciro cy'uyu musore witwa Alexander Isak. Tukabibuza n'ikipe ya Newcastle nayo irimo kuvuga iti Alexander Isak araramuka yinjiye mu ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Newcastle ihise ijya kuvundira ikipe ya Manchester United ku musore witwa Benjamin Sesko. Ndabisubiramo, nyuma yuko ikipe ya Newcastle itangiye kuba yareba uwitwa Alexander Isak ko ashobora kwasohoka mu ikipe akarisa muri Liverpool, barimo baravuga bati mu gihe twananiwe kuba twaba 300 bya buri cyumweru, kandi bari mu masezerano yabo bavuze bati ubu ngubu Alexander Isak akagombye kuba afata 280, ariko bakavuga bati ni 300 y'amapaundi buri cyumweru. Mu gihe rero bataye mu akaritsa mu kipe ya Liverpool ngo biteguye kuba bagira gute bazaja bishyura uyu musore witwa amafaranga bazaga baha uwitwa Alexander Isak bazaja bayaha umusore witwa Benjamin Sesko abakarekiza mu ikipe ya Liverpool avuye mu ikipe ya RB Leipzig. Bakavuga bati 125 ikipe ya Liverpool izikubise ku meza bahita bafata 80 hagati ya 75 ndetse na 80 z'uyu musore witwa Benjamin Sesko, dore ko bamaze kuba baziganira ko arizo zamusora mu ikipe ya Leipzig. Zavuye kuri 100 zita zimanuka, rero 85 kugeza kuri 75 ngo ikipe ya Newcastle itare kuba azishyura, ahubwo ngo ikintu kizagaragaramo ngo ikaba itazayishyura cash ahubwo ikazayishyura mu byiciro bigiye bitandukanye. Rero ikintu cyane nuko ikipe ya Newcastle igiye kuba yareba uburyo atanga bid mu ikipe ya Leipzig baye bagira gute batwara umusore witwa Benjamin Sesko bamukure mu gihugu cy'Ubudage bamuzane mu gihugu cy'Ubwongereza. Bikavuga ko ngo akanya kariko kose Benjamin Sesko araza kuba yasimbura uwitwa Alexander Isak yerekeze mu ikipe ya Liverpool. Karutegereze turebe ese ikintu cyo kwibaza nk'abantu bari ba football y'Iburayi, mubona uwitwa Hugo Ekitike ndetse n'uwitwa Alexander Isak bakinjira rimwe mu ikipe ya Liverpool? Ico ni icyambere. Ese baramutse binjiriyemo rimwe, ninde uzabanzamo ninde uzaje usimbura? Ese bazinjira mu kibuga babanzemo? Ico naco ni ikibazo cyo kwibaza. Ese ne babanzamo babandi bari basanzwe bakina kuri izo mande ba Luis Diaz tugiye kubona berisa muri Bayern Munich, ba Cody Gakpo, abakimaje batandukanye bo bazicara?
ikintu cyari nuko ikipe ya Liverpool de Cops ngo ibyo ntabwo biyireba icambere ko yabinjiza, noneho ngo umutoza Arne Slot niwe uzamenya uburyo azabahagarika mu kibuga. Mwibutsa ko ikipe ya Liverpool yaramutse ibazanye yabizanye amagoro machine, kuko isanzwe ifite uwitwa Mosa utsinda ibitego, Alexander Isak atsinda ibitego, ndetse na Hugo Ekitike atsinda ibitego. Reka tutegereze turebe uko Liverpool izaba ihagaze next season.